be den na wuhia na one ne we mu de mo ba ya hirim na ma hura si enso mo je mani pepa ansa ne ba awo ne ba wuhia ne ya be mo ba fefe bele But 2017 2016 na me share so I confuse wana e bi jan de ni bi atie 2017 na wuhia 2016 na me share no na wo de passem Pacho menene etwa tema se empna pacha o ka so be ware me ekọ me maame ho e de ko to me maame anim esemre pemu no onya score be me ho ade ti ase yetwa na o ka chem se me nwoma no ana mo ka chem se me na o zata na ide adwuma pacho na me tonton credit ni biscuit wo fa de anwa ka afo station e no no so ye de adwuma o chi excavator ono so ye da ibis ne picture no o ye de adwuma pacho o chi excavator ye ne say ye Nene hey Ewurade me wo me nsaw Ewurade Washa somade the picture we kura de minim so washa somade so pato WhatsApp profile na me wo no ohun se me kuta WhatsApp enti se oba no wo so wonhwe no akwa na ofie sei pato CCS da be ne twa to ma uska Pacho last month. Last month to play uska dia said this month to play uska. Me cho mu ka. Chire mo papa. Pacho ono fini pemu famu ade se bia me me frɛ me je obi fun abroke me la nyina. Me frɛ obi fun ka chance me boni dua. Enti na me ka no afɛ ne papa no aka che ne papa. Na papa no so. Na de na so dua bo na ade ko hunu na no. Pacho on sha kra no. Enam sa no me bra mama me ska dia ye adwuma because of akra ni ti me ye adwuma na sanase. Ese me ti fie kra me nya adwuma dem ba na ni school pacho me a fie sakra ni start school ne once the kra mem o fe ne ka che no se school be na pachai o fe ne ka was school be na e school fees school be na to book hey every day bia from anopa to any akra ne spend 4 cedis ye o de jai ya de wo ahoma ne so ne emusa no na wasem a wo kan bia na pacho on de on kan okra obi oh kwa no tum sasa wa ko friend akodidi na atem Moni me manya ya no me botua no eno ara se kire hello school fees na mo me hwe ne ma ne mayen hello kasa wala ni ya hello Bray mama hey yeah mama na what to say about your jana dum na mo so ba kwa baba wa bia betena twitwa ntro bi na mpese metie wo no kore no o se friend Belinda ono na wakola na wo mfie nsia wo hwe no o ka se fa kola nko school a wo se enemlem akola ba ni ko school a to book kola ba ni otua school fees na me say ada wo abrochira na injina sem na o ka menyi ni me pa cho no kure bi wo oi asemo about the tense men na wo ye men na wo ye nemum asam na wo kan ni de enya no kure abade wo ni se abaya no me manika me hwe no nemum kura no me hwe na chikura no osako fie kwa jiska a me fie ko nyina nim papa mo nyina kan se ko papa ko kwa jiska ama me so me hwe no nemum nanse na madwuma ye style nanse na madwuma ye style na me nya ba bia nko na me last week me nya ska ma no dila me ni last week na me nya ska ma no wo ye sa dia me ku because last 2 weeks me send this kan akwa no wo Belinda na ma me wo anya Belinda na akwa no Belinda na ma me wo ya me san me max akwa no wo na akwa na my mama send this kan ma me da na me musa na asemo ma wo Belinda what's last week was send this ka ko mama me ya we last week I'm sending last week na nya chance no o send this or flare or send 100 cedi ebu etimi take be 5 months no dey bu 50 cedi ebu 100 cedi se mo be friend papa kura busana eto de bi obe so wa ya akwa ni papa so kwa jiska no kure na make an wa block me line nyina se ne ohun se bra we line am de be friend na no wa block no etimi ye no
ko be 7 months no fa bi mata o ma chi bi me ba ne yare ana me fa akra na de ne sheche man kan che mada kra ana me de akra ne ko fi onti me ko ye no se wa ka che ne family se o sha akra no ti me ko na se da oba no so na wo fi akra no ti me ko no se edu so o sha akra no Yimai na o CCS me pa cho wa ko chiro ni din o school mu e ba cho sika bia fa akra no school bia ono na je sika bia fa akra no ono na je nemom me edu baby na ase akra no otimi take akra bu 40 million 50 million ana me se me ya kwa me channel sa no mo ya me dia me mpene because me say this come o na kwa ko jina we ka tim se me akra no je e mo ame ma me otimi se me di matam se me kwasa bru me nua wa bru me nua akra me WhatsApp wa e wo ha titi a bru me nua e wo WhatsApp o de obi number last number 20 a bru me nua e wo WhatsApp titi a eti sa no na wo na me ka se me mpeni ti me bo me papa ma ne se na me mo do man kwa me ya me ti ka se papa kokko ja sra no ana wai o bale na ko fi no o mka jo se fa kwa na bla o da wa da kwa na ba mfa na ko tu kwa no mka se fa ko fa kwa no ma ba ke be ya mfa kwa no ko bi bale na ka so ka ko fa kwa no ma ba no eni ne eti na san mu na me so me fle ma me no ma me na kwa no no me ana me fle no me ka se ma me ma ko ma me ni kan ma pa ko do phone so me ka che ma me ba ba ja kura no ena ma me ne sei ma kan wate ne mom ono kwa na ofi oni tumi ne mom ono no ba be ma ba ku bi wo oba oni ho oba wo de betu ne ni ma de beti bia no wa kan de wo ma kire me fre ma me na no de ato a me fre ma me na no de ato a o mo pese mo ja kwa no be ma me ma me picture o de ba ye wo ye be ma kama ni mo nyamfo na wa akola nya CCS na unim school a okọ na untua school fees na tade a wo se so nto bi da yima wo na no na edin na odi buru nua ne de a wo ba no wo ba ma na say o ye be ma na o ba mama nto kan ma je di ba buja o bale na unya juma buja se ka kwa no be da ba kwa no be ko school me kwa me hia kwa ne che ono amu ye me pa kwa no kwa me pa kwa ne che ono amu se ti akwa o flo kwa kwa no me hia kwa no on fa kwa no on fa ko sa kwa no me hia kwa ko ti wo je kwa no na o de na ma hwan Mrs. Tapani no ono ne ma so no emre bia ni wa kan wo Ghana ha sa wo na wa ware na wo chi ne wo yira kwotena de a na kola ne ma me tiase de a ada na wo gi na koma unu aba yen kan wo ba bia age se ma me na wu do ya na ho me se me sani kamera o se me mani ka me de mana no de ye no ye do ya na ho me se wo kuma ni ma se ntam be se ka e ba ja kwa nya bibia ntia wo kuma ni ma se de wo mo timi fa ne ma wo mrem enye sa akura age se ye fa ne se wonya 8 years eno kura na gire wa wale ya wo ne wo yire nete ne se me nya wale ye ne ma me ne nyale wo modam ne ho odin je se wo ne tena se na ye kura na kadansefo abam busomi bia se na me de be ma akura no ma me o munipa ne kasa no de diwa no se so nkwase o munipa ba akura woni kasa no se so nkwase kwase ampanyini abo na beti wawe na wo bewu wi akete no do medomo mi so bi sama no Ima mi je no me ka aswa me no o do medomo na se wa ho bi na Ima o de na anya no suba na ka me na tie Ima tie me pesa mi da be na wo be ba ne atrase me pa chew mi ne se sia de akura ne ka me wo de akura ma me ka me pe because mi pe ni ngwase de bia ko mi nya akura no Ima enu de Ghana mra mu no o ti mi nya akura no bra ne ma me tie ase wo bra wo so nware ye enti da be na me me ni da me no ba ba tena ti ne na ka we de me di no adibi wo wale wi a enu de ho mra wo me pa chew Ima da be na wo ba na wo de ja no no wi broken heart nso kakra wo mu na me no ntirase na ye nhwe ekwa ye be fa so da be na ma flo na odu ato we me do ada me pa na wo ye no enu ti na mi invite wo say bra na me ne wo ntirase na me mfra no na me kanya nsasem nkire no na ewu kwakra de akra no be fa so na me ya dance ni wo mu mamu why mate se de gise ye we break Christmas ye mu ti Christmas mu de metima ba fi na nya wo break umleki ye ne send ni sikai akwa na me hwe no pa na ni so kan akwa na me hwe no pa na wo no kwen no mo nka aba ma me akwa we ti de bia se na so be de ntimi nya ma akwa we se ba na akwa we bedi ntimi nya ma akwa we wo se mu be breaki bronya kola bai we beto atade ama no bronya atade ne ni nyina e masede ni nyina e masede se me ye minim bibia na se da bia me ye ma de dada eti da bai
Say me ya juma me kan say me ye betu me kan afi me so ma me e wo me tin ma me ye say we kura nye so bi na ka say me say ma say de wa wo ba de nye bi na be hwe na ma wo e na me say be ya dance ye bebe no say bai wa ne kan no kura ma nyemlem na ye nyina ye nya wo dance ni no ofia no wako station fofora yen ya ye wa dance ni mate pacho mate me shu ani mo me pacho me ma wa akopem 19th why 19th okay 19th ni ento akura na tade ne mpaboa o ne kwane de nya me problem kura o ne nya me problem me mo makura no kwa me first kan ma Belinda na akoto me mo obi na akoto then on kan kura me number producer de me number be ma na wo de bibi afre ne nya dance fo mate ana ka me penisa ni em kasa nkyere ne nuabode no so no so abodam a me say recording wa what's recording wa sisi a me sama fa na wo wadi ade ya huye me sama no wadi ya huye wo de echepe wo fa akura no na o tete kan kwasa sam kyere me o me say akura we esa me timi akura we nyabotre yi me nyabotre why wo be gumenu ma o mo ado mo tikro hana no yonkore na wo be gumenu ma ze wo be gumenu ma sa akoda be man nya boy in kan Belinda dab adana osese ne kwase aka che nso obebre madam the time I me kai no me friend now and I me friend o ka chem sa hyewo ni ba o kan wo your boy wo sen kam no wo e ma sa so kra me ko ka chere mame and I me friend me bla panyi ka che na bla say me fa ni ko social welfare so on sha kra na me bla say ka bia me bobia me friend no send this kana me social welfare de wo de ne kwa ahya se no o mbeji ska kakra ma be du me bi obeka so onya adwuma ana me yi mani ta se nkrofo ya mo se fa ne ko baby say me se me nko o ba me hwe de we o si ye na me di mpanifo bebla akọ ama mo ne papa akọ kase afre no so de o ya na wo ye won sha kula no ya ma no up to 19th pacho you ye ne be kasa pacho mate eti Belinda nyabotere wo frɛ wani natem me kura wa block me la nyina na ne wa block me say ye be frɛ no ye ye be je wo number pacho enti ye du be 15 mu ha frɛ ye na kai ne en frɛ no na ye nya office ka ne mesi ye so na ye ne enkoto akola ne ne ma no na fe wo mla ne enfre wo ne no pacho e say akra no ya tro book scan akra na me be makwan amu be di first time ni book no class 1 me nya scan time me ba ne so ni made enti madam ne ka che so padwuma ye madam me father me so obia nu a wonim se me peble me wo de me picture to board se obia nu obeka se gewe on peble udu father si obia beka me story akiro ba nam so on sha kra ni ti madam se biam de be ya adwuma bia na ase woti wa o kan se me be so sha kra se me de ma me number ma na no ofro obi ka che ni panisai me ma me to onya adwuma me ma me sorry anu afre no adiska na me ma me ti me ya na mkoka che ma na ma me fe no se krache wo baba kokra wuti me hye no anu aba be hye no se se bi me ye friend di ma blow me so me hye me ma eto mo su kodi ablo cho mo so mo kai me afi de ma ma nkasa de ma na danfo bi frɛ no boy ne number krawa asemo be kansa every week bia me send no wo betimi ahye me